Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a thiar tu silin sang puya ramchung hun sang COVID-19 shikain pun chhole ta ka wangin ngai thatu te film khur tur le shidan na lakim turin kan ngen chewa kumsom pangale som perden kar ti mim midang te po shidan na anak hinan pui chinang che COVID-19 chithar omicron lo leng mek boy pui takani me ka wangin mai tom na vuwa midang nai lo kudle mai ti fai te lo ngai pui mo zelang cheu COVID-19 chungchang shed une chuan rampum huap helpline number bial pakhat panhi pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga pa ka Mizoram tan pakhat bial panhi te hi biak po thei reng ani tuna chon Chanchinthar long thak chun zomang u sarkar ko wa voina COVID-19 chungchanga pol sang in ron khoma atamzokin inkar khibur an khob lo Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan Vain Khan Mizoram le Assam Ram Ria Borcheb le Sahapui via Mizoram Police te inkulna mun then khat atlo Prime Minister Narendra Modi chon Vain Khan National Youth Festival ve somni pangana chu video conference call tangin Pondicherry a hong ram chunga Omicron kai sangli zaria champukpret anom to COVID-19 shikai an punleta ka wangle Omicron variant lo lut mai theidin huna Mizoram adina wanga malak zel dan tur chungchanga Vain Khan Chief Minister Puzoram thanga hovin Assembly next conference hall in ron khom na nei ani a political party sang ayo te NGO le koran ayo te MJL Zilai Pol ayo te MC local council le village council ayo te hospital le medical association ayo te antela he huna thu soi tamjok chuan total lockdown nei tolo anrot ani Chief Minister Puzoram thanga chuan COVID-19 thrilengin hun rei tak khovel pum ati boy nuwa nun phung pa nga ya let le thei be se ani line tuna Omicron variant omto dangzong aya in kaidar olsam alawom le ta ka chuan ramchang kangjok te po in khar khipin ramchung khopui dang te po zan curfew le in kho khirna sang an kalpui le tak thua soya Mizoram a chuan kumhmalama sarkar ko ran NGO le mipui te zinga thohuna thatak lo om to wanga shrileng ano do to dana lom thua soya tuna po hian thohuna thatak nen he shrileng hi ma chon zui zel turin kalkhom te le mipui te so mani thei to pin sarkar chuan ati tur tha nia a hriat te chu ati zel tur thu Chief Minister chuan a soya voin ron khom na rot te chu covid shrileng dona le invent himna tura ro mana siam bel zel na turatan atang kai tur thu soi ani Health Minister Dr. Alal Thang na chuan thei to pin sarkar chuan shri in kaidar zel tu laka ma alak zel tur thu le mi pui troi omna apoi mo thu soya covid appropriate behavior te thataka zomatul thu te choin vaccine la thei la lo te chu la thoi turina som bok ani COVID-19 case apun zelawanga lo thei lova in ko khina sembel angai ta ka chuan heng SOP te hi mitinin thatakin zom se lockdown pui kalpui ngai din mun an thlen lo ram nan SOP zom tha in mitin te covid appropriate behavior sang mas wo that kutti fai ngun midang ne na in thata omte uluk zo ka zoma poimo thu soi ani voin in ron khom na hian rona sang lut zinga state pona tanga lo lut te ending na khau taka kalpui te COVID-19 SOP rol khai taka district na kalpui te thazoka mas wo tura inzirtir le shileng chungchanga mi pui hriat tur le inthil fe ngai te inthil hriat na ngorzo ka kalpui te test ngorzo ka kalpui te tela total lockdown chu nei to lo ni se ti rotan oma zan curfew ti toble zanin khom khap ti tob rotna omnol bok ani he hun health department ho to the chuan Christmas le kumthar bok veta khan symptom nei in test silo anom chu shikai punna chan pakhat nia an rin thuan soi ani hen ron khoma hian speaker pulal na sailo Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thang liana Home Minister Pulal Cham liana Ain Peer Minister Pulal Rot kema Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiam Sang te baka sarkar official te po antel ani Rajya Sabha MP Puke Vanal Venachon Vain Khan Mizoram le Assam Ram Ria Borcheb le Sahapui vi muna Mizoram Police te inkulna mun then khatatwa Police te hian Puke Vanal Venachne na hian anmamo sang te no thena Police ten anmamo thanjinga Borcheb tlang tuwa or supply lalu lo chungchang chu MP hian PNE Minister Puarla Zilena chu phone mangin abengala power supply chu aranglama ti ngalan tum thu PNE Minister chon MP hi ashilani MP hian Sahapui via ku vahuan nei tu pakhat Assam Police ten ku valo an phalo chungchanga media mite zona changin Assam ramani emo Delhi po ni se Mizo te hiam dan angin ram an nei theiti soin tuna ku vahuan omna lai chu Assam lamin an ram chena po lo ngai se Mizo ten ram an nei theya an thaira po an no theni atia ku va chungchanga harsana tok tu te malak puya tum thu soi ani
Kolasip district chunga sahepui vi khua cheng pu vanal shwe ku wa chukumin hian Assam police ten ara lo an phal lova midang pahni pu f mal somale pu vanram moi te ku wa huan po Assam police te hian en kol le sam fain phal sak lo bok ani pu vanal shwe hian kumdang alo ti thin angin aku wara hi kumkal ta khan namdang mi pakhat ne na cheng noi khatina shala hetiang Assam police ten ku wara lo an phal sak tak lo wang hian ku wara thal tu hian a poisa lo pek to cheng noi khathi appelet le to nge ani sahepui vi khotlo tu Kolasip Chanchinthar mi then khatten hena sahepui vi VCP pu VL zone le ku wa huan nei tu pu vanal shwe te chuam pu vanal shwe ku wara hi Assam police te phalna in namdang mi ten ara tla an charin an lo thin ti an soya hetiang ni la hen sahepui vi khua cheng pu f mal soma ku wa phun thar kung sangli le pu vanram moi ku wa phun thar kung sang ni vel chu Assam police te hian ni kuma tang to khan en kol le sam fain phallova heng ko wa huan pahni te hi tuna chuan anim to hle a phai nom borchep a cheng pulan klong sang hadil chu ni kuma tang khan Assam police ten en kol an phal sak lo boka kumin kum to pa sang hadil sa an tumpo an phal sak lova pulan klong sang hadil hi Assam police ten sa in sanga po an man vek to ti hriat ani a sang hadil bula ku wa huan po Assam police te hian to an phal sak lo boka kuwa kong phun tharte po an po phoi sak vek bok ani borche pa cheng puchal chunga kuwa huana kuwa kungte po Assam police te hian an ki thluk sak vek ni in phainom VCP pulal then nova chon thu thala khom tu te a hril bok ani mamita damdo in khumin dalo na pushuk turin Central Warehousing Corporation chon mamit civil hospital ngenga khumda na tur ro man nan cheng noi somni an thoa Central Warehousing Corporation Regional Manager Pubinay Chirania chuan mamita COVID damlo enkol na tur makeshift hospital sakchung changa hian mamit borsap Dr. Rosama muin makeshift hospital sakna tur first installment cheng no soma hlan ngal ani Pubinay Chirania chuan mamit district chu district choi kan ngai ni angin COVID-19 damlo enkol na tur sakna tur sum hi pe ani thua soya district mi puiten tangkai tak an man nge be se thu soibok khumda bel tur damdo in hi mamit district hospital bula sakturani a fit somthum bial sakturani a hemiatan hian cheng noi somni ro man ni in building sakna turin cheng noi som pani le makeshift hospital man ruwa bungroleinan cheng no ret ro man ani Longkai district Longkai West Assembly bial hom chunga om ngalim lui khomi pi sadin mela kum somli pakhat pu susil kumara no pui chu tun thani ro khan ramkal thia hmoni a hetianga mecha chunga thina thleng do loin voin khan ngalim lui lai women association branch chuan kong anzo tun thani ro khan ngalim lui khuwa kho samek pi sadin mela hi an khuwa tanga kilometer lia hla an nulak akal chu a ho tak mai lo wangin khotlang nan zonga zandar sari vela an nula thin an hmu ani pi sadin mela hi mi kutura thingei nia hretani a vasai kai police station a FIR theloni a police ten thuzo fi atan mian ko nol to a poi khoi tu man chu angei tumin the top an chu mek nia thu don ani pi sadin mela thina chungchang a hin voin khan ngalim lui branch lai women association chuan ngalim lui khochunga kong an zo a kong zona hian LWA members an ni chuang an thok chuak ani Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chun voin khan National Youth Festival voice som ni pangan chu video conference kal tagin produceria a hong thu soim Prime Minister Modi chun khovel in India chu basin le rin nanen a thlir a ama thlir le a theina te chu a tharal ti soin khovel ramzinga thalai nga berram ani chhozela hei hi mi puiro relna po ram dang ain thalai antel tam atia voina ramchung thalai te hian rim taka an tho the chuan ramin mabak eng taka nei don ani ati voina Prime Minister hontak National Youth Festival hian tumper chu ramchung thalai te ru su khlek kai hruai le ram mason zela turata na cherani thu sarkar lai youth affairs secretary Usma Sharma chona soya he festival hini ni o turani a festival role hian Prime Minister Modi chuan National Youth Summit a hong hal boka he summit a hian thalai ten tunlai thil kheng poi mo sang sanga an ngai dan an soi ho don ani ramchunga Omicron kai sangli zere sumruk pret anam to a heng zinga hin sang khazeret panga andam to ani hetila hen rampuma COVID-19 vaccine dose viable sa somnga pathum le no somret pek to ani a shikai enkol mek hin noi kuwa singa le sanga an oma rive enkol dam chakzong hi za zela somko puruk point bial pakhat ni mekin darkar som ni plikal chungin rive enkol dam singruk le zali an oma hemi chung vaken shikai mu chu thar noi khat sing ko le sangli an omani sample endika tanga shikai mu chu hi za zela som pakhat point bial panga ani
Chanchinthar serti top na na tang pui Sorkar kova voina COVID-19 chungchanga polchang thang in ron khoma atamzokin in kharkhibur an thoblo Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan Vain Khan Mizoram le Assam Ram Ria Borchab le Sahipui via Mizoram Police te in kulna hun then khat atho Prime Minister Narendra Modi chon Vain Khan National Youth Festival voice somni pangana chu video conference kal tangin Puducherry ahong Ramsunga Omicron kai sangli zere somruk priat anom to chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani